Ni umwe wa atongeria bethiritwe bagicumiria na gutegera mantu kathumba ndene ya awadi ciao tugitagagira antu ba Igembe na muno Igembe East kwina mantu ja maingi zetagirwa ja kiuma no rutere kinyaru runa mantu zege kemera no rutere runa mbeo mbethe baraba ingi bagukurukira mantu kathumba no rutere runa a lot of things. A few days ago kana ntuku inkai ithiri kagitana kara twari na ara kirengo itombere kwethirwa tukithingatira sports kana mantu ja mbeo mbethe na twaraniria na urano waziri kagitana gaka kana CCM wa mbeo mbethe na mantu ja mithako murega na twira county ni kuonekana gweta na mbere na gusupport the young people na ntuku atariria ibatindite kiri mithako ya gukiria mbeo mbithi na mithako ezi atwira moroto jwayo kana urai kwethirwa igitethia kari chacha na jangiza migeto kwa tukaja thuja mutegeri na nkuruki gutegera njira ira MCAs bakoja cyo cha mwanya apart from kigena kiraba kunengerwa nethirikari o MCA netagirwa ari na ujanja kana njira cyo ku lobby kana guchua manto kathomba negenda gutigira wadi yawe igwita na mbere. Karibu sana bambetaga Dennis Mutuma ndena MCA mwashimiwa kuma tarehe Igembe East bana Titus Mureithi kana kaba mure na nguthironge kugwataga ogeni kurikane turi ndene ya Facebook thingatana na atwe 101.2 FM live to ndene ankuruki Meru TV digital to kwenda YouTube na Meru TV Kenya kere Facebook ketho getukwataga live one on one na mbere untegero ntumera kiuria tuma suggestion na gento kiro kwenda erikana ojo ni mutongere wa bunge county te aketo karige manto ya Igembe East kadhaa na kiuri Kenya kia bunge imotongere wa bunge county ya Meru. Karibu sana mheshimiwa. Thank you Deno. Good morning. Morning too. Njogi nkatho sana ntubwa kwa hosted kana ukaribisho ndene ya Meru TV ran tubethera bene imani sana niona ufuatilia ntubwa kwa antu mantu kana updates ile siku ya China Mwanki. Yes. Na number 2 tukomenya media has power. Na number 2 ikaomba ukipa antu bara update ni mantu kwa lea both Meru County na inya ndiguru mzima. So I don't take it for granted. Tuko gyontobure onto hivi lakini nashukuru sana ntoba kwa invited antu au kirato mbaka wale mantu ya Igembe East Meru County na inya nationally. All right. Asante sana. Karibu sana. Pengine no idroge kadhi ya Meru na nguruki kinyamo kariwe Igembe. Oh, thank you so much. Mbere pio kama berie na kethi nyingi sana one kiandos bakora mbategete be Igembe East want antawe ngata simu mtu wa MCA andike anda the masi ya mwananchi oroko gitwa wote. So mbere pio ndi akata sina ntubo Igembe East ward antubo on them more than 22,000 voters. Para bandinge kura kanda represent ya antoa kibindi kyakwa. So na wasalimu sana Igembe East ward bonde kumange akuru na vijana ni nyato ana tuonde mweni na the entire Meru County ni ntumbeza ndenda pito minority leader ki county assembly ngethi nyanto wa Meru bonde ndebele dha Meru ina peace anga imeti hakuna wasiwasi hakuna kelele mambo iko sawa Meru na bonka mtu dha Meru inazidua kane uchokia hadhi na heshima ira ari omberene mbere waeta wakorugithi na umitoto nda hu Meru banga baro ithara kanithi nonto bothe lakini dai everyone is proud of Meru and boya nonto boy his excellence kwambe na very good footing or his excellence governor to thinkia na Meru ni betu shundia tongere boya. Okay. Yeah. Mheshimiwa tuko kara kuma election chikurika to kuthiria 2 years more than 2 years right now. Yeah. Pengine no twende kwethira tukimenyaga so far Igembe East tukinyite hariku. Where are we? Thank you very much. much. Kuna step to umbeta kwethira ikimekwa. Thank you very much. Step ramenda kwa no actually oranga bana gathezi ndua 100 days chiake are officine. Miake le mbere. Nira era western so much former governor. Na Meru wende antora kumenya sitromba kulove na different aspect lakini ogedra kintu kumba kulobi kintu kidogo sana because I remember mwaka ombere to kumambunga woroito ombere kwenda twena freedom nda kwa tirto 10 million ni dirikara ya kiraitu to ombere kuinja some roads ndika no to wondi ne kwenda jeto rawe kuma ntuke to mo ndogo mwanka Kariobangi barabara yumite antuke to wakaburene tera kirindara mwanka Kariru na tukaya na basari across the world na tournament ira just the other day itamwe kwa mwako kombere ndombere kwa ilab 19 uniform ndasoka ndathi local primary schools chothe cia Igembe East ward contract na because I'm a teacher nkeba ya mibira yo chedi nya school ndasoka nda ilab itandatu bya volleyball mibira so unio ya part 1 mwako mbere 10 million. Number 2 tuga mwako yo elendi mantu ya thukra nkuruki kwa tuiga wote kwa autonomy
direct kana control menya baranto badisi ugaguthura ore MCA iwe link yende pio na mwananchi na key functions ita tu representation, oversight na legislation. Representation aspect iwe ndi niwe rare ko pio ni governor kawira former no ntumantera mbete yo assembly te manto yako personal te family imantera muntu wege mbistu onda kwa tunadhina ruji tunadhina barabara tunadhina ya basari all these things lakini ro wagu watu kana kogora muntu okari iya iya ri arwene daily rete rawirwe complete na retinya. So I think the second year na some bit of first year ni ra wasted but governor moro oguma I can tell you like my word I'm very proud na braba mandeta ke Facebook nenyake media kintu nyake mbere antu bakomenya hospitali ndambiro ira ingi for 8 years maternity ya ingi for 8 years it's an health center lakini ndeko alogeti mbecha 4 million kwa tuika nyama amora aliongeta kuma itatha tunote botendeka mutume ukumage the 6th day ari obisine ndetereke wa ampa technical experts na ndaye wa contractor mwanka thai hospitali ndambiro as we talk maternity already antu ba yana antu bana currently ne operate anko ndogora motisha antu bena yu antu baya antu bana ana before nyerurwa lakini what the effort has been ndaomba ko lobby ndawa na sibatandatu beta hospitali as we speak nyango se maternity na ndawa chionde si hospitali na ndawa na hospitali uthai within 3 weeks idrete ke ko through final touches ni age torangi ka replace rooms chionde itanda biekro so soon maybe next week but one it took hope governor to mirura na hospitali ndambiro esavu ya savu adru yene ward ya savu part of kanuni ya savu adru waitine gembe monka park nonto wonde ko bana Dennis ekwate na Meru National Park. Yes. Na barabara nyingi na sio ntu kwa barabara itiwete kabo that means anto access yontu itekiengo kuna problem ya access facility so it's a very serious facility irari yokwa but now ni survive that is just to mention but a few anto ke to miori kwa baul miori adoketa 1 year 2 months ando barata de ne kwenda borisi non to was kintu ke to control panel wenda tanga present issue yewe era mama rotembia sekura control panel nambia imambi tenge to ke budget na indera antu banga barada mama kana buimpa 1 week no kwenda komia the 6th day iron degera control panel na ra somurungu ante dona ukwenda wekira misi 600 homes achigira roi free otemi muntu agwetwa Mheshimiwa, do you want to mean former governor aigeta matozaza jonte? Absolutely. No tundigo mbebangu ku after yes. mama gweta 1 week after mama gweta these days ile jonte za kuja the end justifies the means non toke da ni are kun katugera anto baro kamara ro na thina mwaka yumu anusure na ate gwikira lakini after kuma non to 9 day na chore okay Department of Water and Environment ndari no mwambira kwena control panel rushire na ki control panel ni ndio wende da imbere non to na kusiasa mya politics is hata la science ndama tokanda manuva ndayokia control panel yakwa ndata nua electrical engineer tukaweza kuweka ile maji na ikaanza kunywewa bobo tege hapa ni berene non to iterang government ye kawira kan ankore wa kwita kinya baba ngwenda bongwa they were there by the virtue of that we muruti ngwemba they didn't have control of anything and ipo kwa ndogora manto mama egweta ara unlock ruo kwa to everything is negweta but I think you can see in the tournament yuko nangikwirira uning kumenya youths more than, if we may say, more than 50% in the population. Now, on that tournament, you want to tournament every year because mibango in fact na baraba ere na bona tu organize one of the Saturdays was there kinaru and mepanga na mheshimiwa Mureka ito kwenda mwana ra usedhari na after sedha where can we exploit these talents in fact anda waziri umoro mwana Mureka na mchogari nkatho no ntubora itena do the same kana na motisha na kwenda kinaru ikiro mbecha itwika kwa complete stadium ikorukunezunya countrywide kedenya ambere talents academy mwana ra usedha kithi football kana soccer kumege based word na tukibwete kithi governors camp tona talents tukona no to fere some players ke Ulinzi Stars tukaende bange for example kidhani Antunya Arabi Stars tukaende bange kidhani name them the national ilab siranga na mwana mbako na motisha nonto system ya education yekuthai CBC ni identify talents ina mwana ofiti mno mwana kidhani ofiti ile fulani a specialized kiyo hiyo nyo kawira right ko completely and she was not after in fact ira irony
ikinaya kuwa mwana wa Meru wa werwe na in essence we kandamiza mwana wa Meru wa morwa na kwenda wa mwikiri kintu onto ngoko kya kulwa migire siringi kana thiringi 10 tona ciena bata lakini mwikiri mpempe iko na mpempe ina bata so kwa ramesi yo yonde mbesi yonde cia tuke wembera for 2 years ina kwegero kaburo irudu kuronjero nyuwa. This is what we have been telling people. Ndimo kwanda kora ngava neko ya no elewa devolution imbi miatu ranto devolution is the transfer of functions from national government to county government. In fact transfer of functions and resources reo so MTF weto MTF re na hata menyo kwambia unde President Ruto send devolution now wanchogereringe through MTF no MTF and benefit lakini after to kubuithia items budget ona kwena thina iro ya kumea MTF ni thuki so Dennis mantu amingi miaka lini yete wasted lakini ngochokerengera thono ntunye Biblia ni wa miaka rero ningiye ngamichoka. That is what we are doing. We are running up and down in a serious MCA odega nyoko na mama unakimbia kila department kila mahali kienda ona ntuba kubotetheka. Mosh kidogo tu tonyere mantu tournament ugono ithiri tuwe amongst atongeria baraba ithiri tabakithuranira mantu za michetho na mithako je the young people pengine kire grassroots level michetho ithiri jukiruna njira ikari ni community ni the young people beme amukira in which way? Thank you Deno. Oni tournament ya kone rare mbere Meru County kinyoginya finals na ndeko host finals yao mbere kwa Mberu kana uruga irare mbere ata inotwe what I mean kuma tweu kuma mbunge all right ute muntu wona totona kanya kauka kwa mbere tournament lakini twithire twigira mbecha but case yakwa winde ure mwako mbere ndenda kwa uniform as I've told you non to ke team yondera ira participate ki tournament yakwa qualification number 1 ira rethena uniform rande miete because there is no way you expect me to create a fish pond and I invite a fisherman aya kutaka maguyu so un qualification yakwa rare mbere ukiseta tournament yakwa ithira na uniform yandeki kaba muri non to yandeki kaba muri kithi mbere Kanjo FC kaba muri ka Ordinary Scorpion kaba muri Ntwene kaba muri Mutwatena all those kendra bradera ndenda kuona miare mwaka ULA mama twegere MBS Square na sport equipment mama yana uniform rethi malitetu stadium adrima igundega kina mama kidogo genda tikithi aburi mama ibondete kwa uniform abuikiria adrima magina wa mimbe akuru makala samwa yokinya uniform so there was no order lakini uni mwaka mbere iye kirundu mbere ndayana siakwa na order. So what I want to tell you a tournament yakwa ndamiamberie basically they make it anabaginga school because in komia youths uketha uri aindo muchonkuwa aindo mind is devil's workshop. Yes. Ndamenyare kuna tournament on Sundays onto na watu ya mira itro makalage to pole pole anto bende temiseto seriously non tungwa na kora gani anto ya kurnika ina more than 8,000 people they gonna to ko Kenya barangi with it was all over social media na anto betere non to tournament ya kwenyero iro nyawa kumeamberi tarehe 16 March rurundo ro nyawa kya nine mbaye team yunda ura referee oseta si mubira yunda area match ko mwango ko ngamera tournament yunda area so nya mwananchi utembi arutangetini it was purely sponsored by Mureti. Team 19 nde ko yenda wa number 1 ndendo myangiri 20 ne ko bera mubira number 2 nde myangiri 15 ne na mubira no utei kombe biele number 3 ngiri 10 na mubira number 4 ngiri mwanja naye na mubira kuma number 5 mwanka number 19 ngiri 5 naye na mubira meaning ude muntu wandi motivated non to first of all bena uniform ndabaete number 2 ngoba mubira non to practice na ngokwa kinyoka thako kumire first half ntu kwembere wengwa nweta kulikuwa naenda nyumbani na nini na mpira na pesa hiyo ndenda ku motivate na baraku tuika bateta kin drug and substance abuse bateta ke manto ya cost ali teenage pregnancy na manto ya all the vices in fact ndenda kwa ndege vices kenda mu bakona cha virtues kenda na wetu bakiwa ya school ndo iba ingire school bako yake community batu community leaders na to kwa dikia na ba kenda to take demotivate effort yari mura bara ke school we should take them to abanacha bachoka still but damaged morally. Right. Mosh, do you think it's a good move wadi kedro chiki chinda era na ande wadi ka chumire chonde eka the team ikeza chiki chinda na? Is that a good move? Then it's the best move, not even good. Good is lesser than better and best. It's the best move. No ntorira na baraba ko yake ane 1 iba wa achieve kintu kito physical fitness against nyamirimo hapa na pale. Number 2 inye mushari wherever tournament yako twara DC Madam Kedode itwali na isi Naomi
Madam DC on ground ke gira wantu ngirinya nyambera mheshimiwa what you've done duare nke receive calls nyingi siai sema kosa ya buithitwe but you can see everyone kako enjoy. So what I want to tell you wodi ne mwanka thai otege ntokinge muntu abati ko in fact onto nbueta kibwa kwa yonto ndeko thire tournament yakwa mheshimiwa sana takathuri na kwambiria yeke 25 the same ward that is next Sunday but one kathuri akiuma ingwete kwa mheshimiwa murega na kubanga ni governors cup. Governors cup yo mwingi wa mheshimiwa MP danwe na kubanga tournament yake baathiria nani yakwa ya piki kairi so utere oni yake based on dana bagada bedo. All right, yes. Kuna mtukuga good morning Meru TV, salimia MC wangu sana na nimpongeze kwa kazi njema ambaye anafanya ward licha ya changamoto mingi the last 2.5 years 2.5 years Muri hajapotea ground, tumekuwa tukimuona and we believe the new governor Muri has shown is ready to lobby a lot for us. Many thanks for Dhambiro Gatolin Road. Thank you. And we hope na tutafutia Murama tuweke. Otherwise we believe in you Mheshimiwa and your work by 2027 your work by 2027 are enough testimonials. Thank you for reviving Dhambiro Hospital. Iboega sana ngedro ngeta kabiyora bingi akambera good morning Meru TV barabara ya kutoka Mdhare Midhatene kwenda Ngoyo Mheshimiwa tafadhali tuangalilie. Anchoki kiu muntu ombori gorikia Midhatene Ngoyo Kienje nonga kaboitu kande more good news last week kwe mwana wetu sniper. Yes. Kwa sniper ukunda letra kwa toka sniper ndo ambere ko bwithia mokari akiwa project ya mure sniper lakini I knew what I was doing mwanga thaibara bora news igoro ndari na some team ya office ya number 2 ndego ya team uko atuka last week ndatumero engineers tutatu acheki barabara ithatu barabara embere ikuma Midhatene witango yoyo witira ntu kwita wana Kienje mwanga kaboitu barabara etenjo kumanthira ombwa euto ameta sniper one road barabara number 2 kuma ntu kwita wa mpitha antu kwita kugera wakathata kugera Muthusini kugera Kaboitu mwanga la primary barabara number 3 antu kwita wa Voi Kaboitu kwa tura Kaboitu primary school kwa tura daktari mwenda Kaboitu ende muntu wa Midhatene Ngoyo barabara yake tege nyengo raka kurirwa in fact yunda milobire ki deputy president ne yakwa engineer bara site na ondungo bena deputy president muntu ngusogerenkado seriously mwanu wetu wa sniper aenda otewa okuru but effort ile waziri wa interior to present issue kiwe to mweleza uninda bangita mathiko wa sniper the 26 December ndiko no te hope rio no ntu mundu ocio usikire kuora sniper we ngono we tona ya kama mbito lege tona ya kate kwenda tutethwa ndiko banga mathiko ndone appointment na munene deputy president ndetanda twarinda more twari manto amengete enda ku disclose ndamana munene nde uni tukeli manto yonde family era amemba peto pa parliament boyo toba nda wakira sniper kesi yeko thoka tariki 15 na tariki 18 ba kwa nkoro so wengo ambere ndi uni nonto iundare waziri wa interior I did this research iwunga gra family uningwa as we speak bwana Dennis nyumba ne yuri ikaringo plaster nyumba ta perimeter wall i1 ni side ye mwake out of the 4 signs length ire na iwinge chia kando ni mwetu yuri so hiyo nyumba saini nilikuwa hapo jana igoro na nyeto total statement so ibu kwa ndogora muntu akunyumba more than 5 million niyo wako because unno was sniper igoro rinyene mwana ogara to ngavana na manda muoke itu bati kubuithia ontora wana ndenda nikimathi yeku atwatwika I mean Tomboya street no kwana kwena statue Tomboya no kwana ntoko ndenda nikimathi kwena statue ke ara kwena ndenda nikimathi inda membi muntu agiro rinyene no ntukorore kinyama ana bage batutunya ntoko kwega batukurikana number 2 barabara nasunda gweringwe tingo chogere muntu ondare barabara yake hata niranda alobere ke deputy president na any time soon before to buithia ambari sniper ibatu kuthibutu sionde. Right. Thank you. Ngotikia godra gochokero kuongea kumbira good morning salimia honorable Muri sana mwambie napenda sana Kiswahili yake na pia kuwa kiongozi mzuri. Igembe East Ward have the best mind at work. Steven Mongera Abo Central Ward. Thank you. Ibwega sana Steven Mongera kwena kile kingeo kare. Good morning uliza mheshimiwa njia ambazo anatumia kusambaza basari ndani ya ward ni gani? Kusambaza basari. Mwakombere itware na freedom ekwaya na basari. Na in fact according to Education Act 2014 to constitute committee basari brakubati. My brother mwaka yole under the means through the government of our directives but never disband committee illegally
kwa tuweka muntu goya na basari imama ende batu mwaka yere tuta mwananchi basari nondo nakuna toka mwananchi basari kithana udhuri akura omora kwenda kana totofa nda kwenda kuewa special consideration tani muntu ina shari baile muntu atekibwa so beta bunja kamiti in fact basari mwisho ingi mama athilonka kila mahali ontunde bera antro monka bera mama ate akiri ebui agora woni uте muntu mpete basari ende ngiri 5 lakini obati kuri ngiri 5 re antora apply te basari wondi emure kaba mure ge based wondi antu ngiri 3 no goya na ngiri 5 wa antu mana 5 ikireteria re gwotumire kwenda ndekit kanota antu 2500 so wende antu ngabera liga cia kono ntu mberene atongere bando na mberene wende ni sukatweka no ntu Dennis very close na muri no wampendeke ndan konsindwa wende akritre platform mwako mbere ndagwa kurere muntu weta wa mwananchi urote konsindawa bonga apply the basari form yo lelwa ese no ni pastor ese no chief ate kunindi kuya kwana murethi kana retwa kamitra to karande ni antu kweta wa bistro kom mtoto wanyaga to karande to evaluate form sio chote obonga muntu wa qualify lakini ni sheria number 1 lazima within oringirete kura gembe east kuringira kura in fact inyoka thaweto wa thiambo no ringire kure gembe east ward ndagwa ya mbasa inyoka thaweta wa mutuma no te kuringire gembe east ntekwa by the virtue of representation so ibu kwenda ogora kinyama bawa mboi wa njiko nilikuwa nimepatia wengi na bonka muntu yuko no to wondi yakwa some part ni metropolitan so ibu kwenda ogora criteria mbere ibu to ya ambassador riko mwaka yele mama ya rata ambassador ntuko to miori aka rata ambassador milioni 3 na ngare 20 okori antu basari kinyoka delegate ke wonda admin kala sub county mbiro egra mbia ngare 20 mauta siete dinyanto bange baba teo chiomba so ibu kwenda ogora criteria kom because mbanje ntito kubudira ino ntutula budira manto ye CFSP county physical strategy paper na ito abudira NDP like to uni budgeting process togege manto budget estimates no to last week unde member budget department is present issues chioba kono to consider ke budget committee kuma June July ukontrol basa re batu that means oni beranto bege based ko antu ba apply tanto ngiri tatu na ngiri yele ba qualified kabanya ngaba ngiri mana 5 weta na basa de ngiri mana 5 ke principal amura oni ko ngiri mana 5 sia county mpaki umia mbede tola to akwa mbe ya mana 5 mpaki umia mbe ndiro bia kwa mbe ya at the end of the day my brother non to secondary nyingi ichanji 4500 kidogo jaza kibaba no kuona ina school onto ngeta kanjo ndamete 365000 itarambere taira ya ngiri 64 kaura ndamete 600000 taira ende ko mention a few it means you come back so si nyingi ndo kwa lawana breko lakini ukamwa no ngiri dano re na ko inonge no ya expect abangiri le baba inge no musiari ya kra 40 inge akare 2500 you tu kwa tu ko assist that is what I can say. Right. Thank you. Mush rotaroro rwaku biashara ya urimi na ndebo mirario. I don't know, as a leader it won't a lot of issues, a lot of problems chikionekana ndani ya biashara ya kemera giki. I don't know kile ground ogwaza a leader oro kwaraniria because you are the closest person ke mwananchi wa ndego rone biashara eze so far igwe kariata biashara eze kariata thirikari ni kuinga mawira na jere kireito ari na ndionge rais na munini wa ruterero na beka magara ne kathomba so far uri gwantu bakiuga ata manto ya biashara eze kimeraki manto ya biashara mina nkenda ko very frank biashara mira kaya tikire previously kintu kembere ikatel kira kidiri mira pi ikatel kwa tuka munturore mamira ate benefit ata kidogo oro benefit ni kuma kinya mindrument temwito non dono gwiba tokiara to kwa membi gwiba tondo ki rodringi manele kimuremi lakini kiata kidi Somalia ki korongirita ndatu nyata kwenda kwa mini mbere corona ye yakwe na mwanka yo eta wa Juba Somalia Juba mira na etekira suweta Somalia thrunya barabara sianthi te line yake kwa tuika that at least no come the law of demand and supply demand yake there is so much higher inya price ikaitia so bungu ndakuwa aradhi na ile mbere corona yako ya mwanka yo ingiro ya Juba Somalia no ya consideration on to kwa tuika mira market ite expand to na inyora bungu ndakuwa kintu onto ndakwiro u dine mira mbere kwina ntobara basi libo control mira in fact ni antobana mwanga baginya ita bakadirite ni bakwa buka gulo buka rura ya line nge kwende mira twa shoot ndege video
last week tukwithira turi as we speak rware kwina notice twalire assembly last week tomenya otibu Meru County gethera ni agurumamira na wo enda license weta kwa Nairobi. Okay. Ureta Nairobi we license muntu wetu Odhiambo nare mamira. Wetu we Kemboi nare mamira. Tuwa turenda nontu county re kurumamira yukuza mira seriously mira temuga Meru County. Tuenda kubwithe bill wetu mafa bill. Humanity na afa. All right. Afa ile ya mantu ya kuregulate crops. Bill to era notice last week ruare afternoon motion yo iro to discuss assembly. Ntuko Narua. Right. Na ningo ndeka metine e baraba dhurura no ntoba kufuasi that bill ye kumba kubwethwa to ya nyom bungene. Na mbumete ke mira growing zone. Right to discuss issues seriously muno assembly motion yo. Katu kuanja executive e work with the speed. Bill ye. Kenda to make sure kintu kembere. Weta abunka membi wora monto mai mengo antomona ga dogreo mai ke to kwanto bako mando uko atire uko mbere mutongeria mira tugethi atongere mira bako mando atongeriana ndi chama ni omira nyucio ngo ikatel to wito kwenda bilo ya kriteri to kwenda kumenya muntu ro kadura chama ni omira ni ari mamira kenda kutuweke muntu yo atitumira malicious interest yake itara munyare kutara biashara tengine uru 2 billion segero ke mwenga sako no si atedri bara ba dan rusio bara sita machama ni amira in fact ko ba re MBU pange baitongia sio number 2 ko mbia si atengi nyi county through mheshimiwa Graito zilisaidia nani endo kwa tuweka odhuro ni mtu amira instead utathi muremi kila mwambango mvuta kwake unajivutia kwako tuenda ku regulate tu nye ku elect anto amira keka publish account mzima tu entuko fulani kidhi melita tu stadium buonkare mamira yoni na anto ba campaign tumenya muntu ro getha eto chama nomere muntu mba kurunga maka yu Nairobi utumia kwa paritishi se Meru we Nairobi ogwe chama nomere nya eka ithano tiona na ntu bena eka mana so bitu kwenda kwa thina mere ibo kari number 2 bill licensing ya manto ya ku yo transport mira manto ya aggregators manto ya mindro mira bonde nyare mi nambi license icho ndichitu kwa ya no through county government na ki county government utiro katela isida bayu anto ngi ba ko katelo ba batemenya non to muntu weta membio ta netondo ukona mun director wa afa kwa license director nyu amuri manto amira no dei mulu ya teme so we shall be controlling mira licensing nambi kumare ko ino mbruto kwa doctor assembly. All right. Yeah. Kuna mtu aruga good morning Meru TV Kanario. Napenda sana kusikiza huyo MCA kwa bunge Kiswahili chake kizuri bwega. Kauga, good morning, Mheshimiwa, don't focus only on the young people. Kindly remember, we have also the older generation. I don't know, Mheshimiwa, mbuga imebi raire, with a number of young people. Maybe when I'm about these other people, atambira riotora. Kachoki ya umunene. Young people mbere, new generation irantu ba wanyo utu wa mgongo wa kila nchi. Ndenda kuwa older people utachinge corona aguru ndego dire tournament yeu kana I surprise you one day ndego dire tournament ya vijana monkadha hii kundi bya kuribo format hii kundi bitano na onto miorinka ba uniform kengi to team kasuku ka uniform kwa tu kenya korba kuria realize tingwa kwe madena to challenge yo munonge cross yetu kana ngero to challenge ne aguru reato etagie social activity o release stress eu nemwe anda vera onno to bosi organize yo ndere ndi nyani ko ya tu membi to boy something like that to meet a social day tumba ku interact. Number 2 kwenda ngekuri tumba kuina kana gora mebira. We are planning very serious apart from tournament wake through Ministry of Education, Gender na Culture. Ito kwenda kubui the cultural day. Meru County on tubra daraka idere na cultural day yo. Ikundi kitawa kenda kengi kietwa mazingira yana makutano. Kwena ikundi binasi lesile to wodi ne ko bita participate nya nara kwetwa urangiti. Yeah. Na ikundi biu ndamite tabio last week ndatuma muntu wako itawa daktari Muchangi na bambira watu bitu kwenda nontu ndabere twa fight bro assembly to make sure ngaba noro to kwenda ga kwa twa muromba rero romba to bwithiki culture to ku interact na bo ngothi every match nontu nontu bature kwethia ikundi onto biange kuru bambira proposal bakenda kwa bakendra imburi ankwira bwana Dennis kintu kira ibasu one family tore kwanda baisingaba na kawera tomura ngombe mo rurangiri manele kashendi kala ko rangiri 150 iwi 350 mbua transportation ko diangiri 50 ngiri manana so ngombe mo kumana ngiri manana to amuro ga ko loka tuke mburi yokura mburi mo etoke ni uma ngiri 20
400 divided by 20 imburi 20 ukia kolo nyoete kundi ne kimwe wakiro ikundi ukia mburi 3 mburi 3 cianka na njambe mwe ukiliongera ikundi more than 5 after miariana gestation period ya mburi 5 siara na at the end of the day kundi kianto 20 mbere miaka 5 ethira kgetha kina muntu mburi yai uko na mburi ile inyoa mitheka unja kikilenjo sinaweza enda market unarudi lakini ng'ombe weta kuthani muntu tokomba kura mutu yo kurua ng'ombe kenda kwa calved mbeo ni ngiri 3 akaomba ng'ombe nyingi in fact ira cienderwe muntu ro ng'ombe amena ngiri 20 so ikundi kambra twenda mburi non mburi nya muntu nya mburi nya gatha utiagirite mburi nyumba no yigo nyumba pokaria ni wariku na at the end of the day watu kantu bokunderi so ikundi kambra twenda mburi bingi bikwenda tents so te kumaanisha ni youth yake mbanje ntie lazima niangalie kina mama na hata wazee nitawaangalia vizuri. Right. Mosh kidogo tuchoke nyuma mbere ndoma kuna bire bingine unaja mbere midoma. A few days kana over the weekend ikurari na an incident rari gojia former governor. Or was a member of county assembly na we mutongeria. How did you view this thing? Incident era mumbere na rari gojia tetekere mushamani joy. Oni era boy is so retrogressive. Bwana upumbavu. Onto getoka mbere katiba is very clear. Nobody is above the law. Wage ntoka mbere kwa warning mbere wala kuibwa. Ugo warning ile wala kuibwa. Ende nyantu kwenge before etego ji. Na weri no ngaba no Meru no la gato weto bichi. Kasi kabere ngena osiela baka naka kwenda kunyonda hose mba ipola. Myake ntoka mbere oteme yaku watre wengaba no to weto bichi. Ni atore yangu ende to weto bichi. Number 2 ukethera by the of the constitution any leader entitled. Ito kumembere kwena tools of power kwena office operation na kwena execute functions chao cha governor. Number 2 no kumyake ntoka mbere after kawire kwa na my brother kinyama pastor yonde na ma reverend na ma bishop ibone teshi mareo mbere rete nya bishop akabona na kubwetu mboka no ntu wetu bishop na mamwaru wa bishop lakini vitendo vyake aviambatani moja kwa moja na kuwa kasisi. So Meru ya tulia ende kureta sinema anda kureta ringe sinema cia kuringa ne vianto wende ndombere ni event ile ku mama ueta muntu ara kuno njara either muntu unge umizwa so that tricks you oni ti support hata kidogo mama ndo nako magesi ekoti na ngo ekoti abati kudere silent eta ntuburi ya karima muraka ntugina mu advisor na muraka remona ndo wanacia amura web either content creator na thire content creator ni gantu no ndo ya take payslip tai mwana inchi ende oni mantu yego jiburu inkwa she was out of order na bati wetera kosi yerute kumenya president ende wana muntu ara rwaka rwa raisi akarwa miambere aro ya na MP batu na basaneta tayari ro nya president na in fact ro minya miambo makarane kwa riecho I mean mwambi manyara muntu ngi to siela wanetete aria waki wa Ruto no ara tumere thirika Borisi beta kugura kawira o me akondunisha president kuma kiwango kia president eta kutuma OCS hapana ndio kwa ndogora mama kate ko believe na psychosocial problem era ba tu trito bwega na hithi rehabilitation akaendu kenda umba kwitikiria manto ya lukire moshko na rito rito na ito amwendete okay impeachment ya mwenda nguruki na koti ya mwenda makiria mwathani amwegea ya areka barabara ya kwathika na barabara ya kwathana bangi moshko na rito rito gutumira muno ni tukuriona bakiri tumira muno kida governor Reverend Mutuma rito mbonoko babu tatongeria I don't know how you taking this thing not to kuona rito ro bonoko iba ko rutare ro the opposition side ni kurutumira at a very high rate ankori gyoria governor Mutuma kiokia thirikari mandaktari na rutungo iba tari for 2 months remittance chiochi ya bank itari for 5 months muntu yo ukumare antu babe kurwa mishare eu na nya bank siari seko nyota na bakuruta ngwe nontu mbira cia batu kurea mya pay slip indirect mbia na kwatu gotembi kwendu banki ne mwana na family na nantu botethia between muntu ora ire ona mwana ogurutira Meru ngwe na batu kurwa akieke na kithiri bank ya loan bank ne batu kurewa amethani una submit between you no ora utare ano rukombonoko number 2 mutongorio kwa akamenya no man is an island ute muntu me utongere bongo no ntumbira anto sogreti ore no muntu mumenda nende yonde no ntuku ntubo moisi no ntubra isi ko te boisi in fact he said
I'm the wisest person in the whole world because I believe I know one thing and what I know nothing. By the virtue of them kumenya nke akidenis nkarende ambire bura kuona bita kirungi by the end of the day combine manto yonde nkenda ndemu twice between muntu ra wana wiringa kifua no isi kila kitu na muntu ombokara na round table ayata ki president amura Meru ni yakirwa asara milioni tugoro tole milioni manata ndatu se Leopard Rock una Meru etena abele teu tutethio ukiranduru na president yako irandura Meru rege Meru yetu yoni kare irandura mu France kara na argo myagelle ara lobibu between muntu ogolo birandura yeta ki national government batu turuku murio kutwika waziri of finance atiro na ko watwa no yo rari yako no rekombonoko so miari etore mwene onu embonoko nkruki na ndendo bera atire katiba ne isi kiwa atire governor na batu kwethana deputy in case manto yara ya ki katiba incapacitation ara mu ko office na binambi yarema ya that one take place so temya kwa yake murio yontiri odhani amburi ibyo ntoko wana muntu yo inya Jesu wengwa asiara through Maria tugiasi Maria Jesu atigeya so kwa batika were ya wa misbehave no to thano governor the best governor ever mutuma so manto ambonoko kabatete kiria then iba swallow the bitter truth ametiki mutuma thaiye ko yana ngwa nishite kila antu ninya president ndondere yako ya Meru nyan inya itwara nginde kintu kwingi deputy president kutugeto kithongo arawira what he has come to realize Meru thaiye na peace investors bachokre my brother as we speak investors barayire ni ngwa kwena investor omwe ndendo gwana kumandere ukomiti na ngabana ruare I mean royo tarik 14 akwenda ku invest muntu okuma Europe so investors baina bare mama wande obisi ne rugire danya get on ground ili wa credit time anto bakuona ba invest account ibare bego kumantoka bonde dai bosoka basoka kimbo noko so le balaha all right Aruga Charles Mwenda Gatuline Ndambiro kazi good morning, tunampongeza MCA Muri kwa kazi njema licha ya kuwa na kiongozi si ataka ushirikiano kwa miaka miwili iliyopita. Tuko nyuma yake kama vijana wa Igembe East. Thank you Mwedi. All right, iboga sana kadha menge Aruga Clifford Mutethia tunaulizia barabara kwa barabara ritenti ohambira mushimo kadhano umitajire barabara ya kutoka Nguyuyu kwenda Ndambiro nduka uko mereria ngo ndio mereria bwa katoka ya hukuma ira nkuwa ne kwenjwe through initiative and deputy president. All right. Mushimo no tuende kumanya pengine za leader no etretwe ogikama up na njira cha kulobila akariba Igembe East maybe kubachwera ikundi NGOs maybe yes. And no etretwe ukijana such programs. Yeah. Sibitara Ndambiro kuba muntu akatolini akiuga sibitara Ndambiro uinda me allocated 4 million kende me akubuithwe yo into bionde bya tumete ingo myake nana bedelete wo unchokeri mware weta wa murugi sana murugi in fact na sabu are chale na device okay unge madam wethera na NGO weta arming bat ni mbetomba creators bibinge no makutano yondi nekwa yamba creators kanjo secondary no wondi nekwa biri ya kairas kanjo primary no wondi nebiri ya kairas mo mwere primary and by extension pauno ndo department ya education indika na mweri you are late if I'm not wrong this year murugi na ere to abwethia proposal ya Ndambiro dispensary no ndo Ndambiro ethire niki untu kya chumbura no uni to ko bwethia proposal u kya anto ba health kwa tweka ndene area u no ndo aming bandi tether specifically sublocation within Nimbi Park. All right. Lakini kwa tuweka na kwa hospitali nge within area u tiba Ndambiro dispensary. Tuwe kuandika proposal u no kuanda kumenya last week tuwa receive feedback. Na kwa tuweka turi contractor abo the BQ no nto thirikari through initiative mbinda atengere through budget ya county government na hii excellence ya tumeri release wakende bwithia no ya mwa kubwithia perimeter wall fence imbi maternity. Iutembia sa county right. Ikuthoja nkruki inkwera issue ya miori ndeko budiro miori na kundona ndononge ekire misi 600 droi kinyes nyenjere ko ngora chango yoyo tisha county ingeta ngalobe ke deputy president so azalindo to bati kwa mbi county yake bati ko drori no bati ko lobe konda na ko yate kuonekana so no nkore kwa NGO zireyu ewe miori ewe Ndambiro ko with the dispensary na still nya through munene to no deputy president barabara ko bidiri antobako. Okay. Mudemo tetu kirike kitoke muremo mheshimiwa akoga you honorables should eradicate all the ghost employees being paid by former governor. Kore na ghost employees barari mheshimiwa.
ibareo ingine kwina mibango no tumutegerewa in fact assembly brato ambiri brato turandekitere bambere kwa antu beta traffic marshal barbe ko bigibiki muntu akathano ka over onya wena ngare ku brato genda ku monyu mauto kona muntu na mbere ochumbura bigibiki ngisi to kibo barato weta muntu weta wa county secretary tueleze bibi awante baisi tweta munene ora ware ligo nte baisi ende omunga muntu wetu akawote ando yabareko na ito kumya bare awa mweri 15 so tuwage ntokabera to me cancel with immediate effect ibi on to abengire kwena census ne kubudu dai through his excellence governor ke waziri wa public service ure ro mwero maranya na chief of so kana ito matani kiteye o submit in fact on to ECD department badri manto yo submit barua ya appointment na skuriro na binambisia kwa no illegal employed anto ba health ba ko endia so every department ukaenda sibarora wandegero niyo kendoro kora submit ye uke database ya county kutwe yo nota utemuru tungwe ningo ndandeki county 2019 nyumara ya personal number 2019 0071884 right so uwa batu ko endi nyumara sia ku document kenda anto ba dia tabatalwa oto menyana rais la tanto batalwa endi bu ko ndokura process union the only way ekaomba otoma tomba komia who is employed by the county no ghost right na kenda wetikinya kwina antu bamo bare contract yo ciathirire through mirango nyuma kwa toka mama no bare ambecha twekore motion you through assembly through ZK kwa KTV iko atwekera antu bono antu bate entaito ndu kwethera employed batweka bakwana so in a short while nya wenji bile Meru ka reduce no nto tengo stu wagethe gutangwe Meru county right mosh tukirekire kidogo no nto mathaje tungienda wariri kundi bire gikundi kia mbere ni akari kuma ntere cha Igembe East what can you tell them maybe as a leader mbere kwa kanya kwa ria karibonde ba county Meru oni bon kwenda kwa Igembe East ward bere bari anto bonda bonda ara sauti yako yokunya bonda bonda riders bonde the initiative ngora tubwethia ingora tubwethi kintu getwa CBO ya ward mzima toka kwa mbere CBO yeuni I can look for my ways through microfinance ya Meru tabata ngra mbeche kari usindi capital let's say 3 million 5 million ngai chana rodrumbi microfinance ria CBO kabwethu bete maybe tuene anto ngiri 3 ngati mana wanka bere ko ya check yenu through microfinance ya Meru in grant a million 5 ngiyakolo nkwane anto ngiri 3 that means obonka muntu are entitled more than ngiri mwana mana tata turanda mudani free ra muntu ro bonda bonda ko mya bonda bonda ni either ni kundike mwandikite kana ndi muntu mwandikite usually what happens udana se muntu mwana bigibiki thidi mana 5 ano kuthugumite ngiri ya 5 yao yaku muyuthi uyu amenya kwina mbia aero ni mweshimwa through CBUJ nonto mya CBU ya mberia kanko look to once boy menya kwa sako kutuge ginya ndisema muthagoro bonda bonda no ore kamunda ora ina mwana no are ana fee that means daba milioni kitha ni 5 iji muntu ro na mana 5 akethena murala amenye kwina account daruriro through mure depository mbingiria manata ya 5 so nani pandenga tu save yele ikiwa kinya mwaka oyakuwa 200 times 6 ndo sande tukawita kanisene 1200 times 12 you more than ngiri 12 so December kinya Christmas mwana wako within ngiri yake 20 akarera mwana fi akabudi Christmas ana bakara boya na kwa tuka na ko focus the future hiyo bonda women groups kinya chongo na debu the CBO through mbinu unda kwa microfinance weu no ntethi nyo women group C kwa benda ikundi bagana mbi kwa kwa tent una mbori na kadhalika kwa tuka mtu na komenya uni kwene kantumbe kiri kama thithwara nkiendelea kwa kuria nkuruki uni ko benefit because bwana Dennis utomba ko findi ato bodho wankaba ya mbecha cheweta kuria no Mother Teresa uri utana muntu kwatie kuyu umurera maisha yonde lakini rumia muntu kuyu umurera ntukwe so ni believe na philosophy ya kuwa tethia muntu kumenya kwatie kuyu umurera maisha yake kama ni wazee the same case wazee wote manake sio group sio kwa ibasa maune kwa ibasa nchonge kila kitu bonde bede bena group si registered either no ba apply through county bakayo mbecha no ba apply through the youth fund bakayo mbia women fund through women rep na kadhalika Mungu ndobero na ngwe tike tokomba oni anto wako bonde inclusive either ni ananyi kina mama vijana kila mtu I will try my level best make sure at least kuna change mtu raba dhuri MCA right General Nandas the member of the county assembly of Meru omba kwera mukari wa county Meru ata azweda oimbere mukari wa county ya Meru atre nibo ya mukari wa Meru county no ntubakore kwa nkoro to atuobwera samaki ni ori mutu no kya kwana muchonko akure when the alligator tells you that the crocodile is sick you ought to believe
Samaki akitoka majini akuarifu kwamba yule ngwena ni mgonjwa, unafaa kuamini. Kwa sababu gani? Samaki na yule ngwena wanakaa wapi? Majini. Ne bwana ntumukari ya Meru, samaki ya Meru we ne batu tu samaki tu MCA. Tobwera kinga kikuyogera, I mean kinga kira geruene. Ikiori mutwe. Na batu tethia maromba kiabwa. Ende tha ino ya Papa ni mfalme wa bahari. Papa tenga bana weguo, ore soba. Papa yuko soba. Lakini yule mamba ambaye alikuwa ameoza akili Meru assistant. Meru nya in fact mamba tajako demonstrate na watu watia. Impeachment itare process ya assembly, public participation. Na mwangata you can tell them. Puonka MCO kwa rare mungeji for these 2.5 years. Kinyanga bana mutuma wengwa mungeji for 2.5 years. Omenye brato wa if these 2 years muntu no mbero perform this na kaya golwa kaya 5 years what could he have done more? Ende mukari Meru pio a lot of peace. Na thirikari yona gwo kithi mwananchi kithani MCO ku wina right ya guo mwandikite ore mwananchi murogere mwira batu baku buragomba kwethia akabwithia buragare mwango lobira no ntoni mbira ndo akwa uino mbira ndo kagura buongo otethia bontiomba kankwererie na gwo mkura bombi bono mbere no ndemo complete. So mtu wa Meru asante sana, ita confidence na gavana wetu His Excellency Mutuma is trained by irreverent na reverend muntu okira murungu and is a manager muntu okomba kureta nto bond. In fact yako dhurono kwa naribu the cabinet sio akero bunka waziri no kwa ndai waziri murega be na unja pa kwa lobby kuma ke department pa waziri Dennis wa health pa waziri estado kunga bonde ba maranya iba kwenda ku make sure manto yako yes renine yako lokoro cabinet dire ngikidano kida kwa muntu rai na freedom go with the policy wera wa so ibu kwa ndobera Meru sasa itakuwa na hadhi na heshima. Alright. Yeah. Thank you so much Mheshimiwa. Ikuze nyakira mubango jo turingeme. Believe tokathora turina kanya karena karega kwariria mantu ja Igembe East na nkuruki mantu ja kuoni county Meru. Baba sana mutageri wa Meru TV na beradiri monene. Yes. Patu kwa ntoba kuria bakenda usumbura mutuma. Totegwale mutuma patu for these 2.5 years. In fact to mole miaka twerwa nusu. Non tokatibeje. Nirare yo kuluka more than 2.5, that means ete umwange bendi tu thai kiotalo leadership yake kike koko ikia ko karatu adrikeri pio uprepeoni anto imbia navyo. So to musapotu assembly 100% department yake na chio ichi toka oversight non to nawa ndege mya tomba kuradre department yomba kuthi makwasa tumigirira no assembly Meru tekariu to support Mutuma for 2.5 years to musupport next election nenya the other election. So kada ko muntu rabango musumbura na ibange bonge. That is what we are saying. Right. Thank you so much. Mugeni wetu antuko ndani turingeme Mheshimiwa Titus Muriithi kaba muri kuma nterejia Igembe East. Kedara kidogo ezo chereri mutegeri wa Meru TV kurikania no ne babango joju nda kairekeri YouTube, Meru TV Digital keri Facebook, Meru TV Kenya na nkuruki okedra turina ara rutero wathiri 11.2 FM. Kedara kiona kama mtu jojo jonde. Thank you so much. Onba metaka Dennis Mutuma bidhiro nge kuendagira kagita gakeka. Thank you so much.